Kombo tera na kai kati ina mo sango. Sabi na katso chuko na baka. Pero wani sangara sa chuko singin na kanai. Satu sekandai, nggak ada sekandai nak kalau kaliu. Tunggu dia tuh saat cuma nak bosan di bawah ini binaka. Nabi kita bagi buat turang apa pun, kita bagi satu kini kalau kau matentu, mana sakap kaliu. Musuh saat cuma Prime Minister, na turang na komisioner, iran yang biasa na legislasi bawah matentu, juga sang konon dengan sosok. Sosok itu yang usah. Musuh besar juga nak buat begini nak. Nabi kita bagi buat turang apa pun, ramai kita bagi satu kini. Bila sahaja turang ada tal. Na weba kalau ngatak mai sul saka weekend rara bana mata san sini ko. Ni saya ada cara ngulur nak. Untuk kasa kamaro ta wolle buno no mentola ba. Na wolle ni kasi bulu ko ni bulu to tadi school. Sa wisata cingan sa waro so cuma ko leman rebo edo Cautata Bakery mina sa boleh nganda mo nakatakan naman tambosin kulnuli nakatakan naman tambosin kulnuli na naman sa sangatakan na nung rabuli mina kana lubenda kamera tamatayangan na bising ni matakan gori sa natatan na nabi matentu sa taljungagin na nung kumatentu. Ini bosan. Nanong hindi na tayo na itabi na biyang bagsauti. Era sara ito na kinabi na kanangwan eh. Era huli na kuribulong ko. May wakati mo sa kamay na tinikadiyo na sa habulo. Mamot na bagsang ko. At ko sa kandon raw sa lukaba na iwiluling ko ni huli. Era huli sa katiwakin. Kalamin na sa tayo na nung kubisi ko may na bagsauti. O may reda sa kana tugi-tugi ng kasnibuli. Warada nangangande me tarnabol ng kasnibuli ko sa nabuda me buhay lautakan na nagubol-bolo-bolo. Nabubuga ka boto kayo sa katugan na small grant scheme. O maruta ka na kaya na may wabutukan na taki na nungguyalalay na bagsauti. Kumisa ka na tulangan kayo na marama. Kamaro tagin din na nandal nunggubilu taki na itabu sol-sol-lebu. Sarawatan naman tentu na bukun na nandrabuli na lubenda. Endo sulebiyaw endo na buwademu nakana sa kapabutukan na nabing karabin matentu bumimbi nandrabota buli na lubenda. Kornibuli ito Cautata School salamat ito kumay na matentu na biyang bagsauti na runondol tin kalima ang may dola bigi ke na isebu ni bolo ni sob ni buli na bagyo ko wala tayo na yaya ni sob ni buli kaya nabuno ni nondang gito ng wani na biyang ito ng sangori bakit takila nga na sasanga ni matentu ng balatan ng rabuli minaka na lubenda. So reden bekan yung go bibu ke lelai ya sandon do mendare na buani takatagang go en non do tabulidi mina kana lubenda o la ko sibia sa kamay na nung to college ne tar sa kachugi na machiningon sala mo makani o rin sa badang usa kachugi na kenatara nita kan rito na mamuli sa katsura kanito nita rito na tarasa na kontrakta may baka utsaka na kinangunan doon. Minabibu sa kabir na nalibuan darabuli sa kana high school e nanon tuto tsigi na sango. Kaya sa kana kininak. E nabali sa kanang kasnibuli hingo na pagkatakan na ng rambulan ng kasnibuli
kara mera buka tabuli bina na lumenda ongo na buna saru bikin na kena fora utaki bina na lamanin bayi ni kurin buli mera ni todo ko na non buli na ngone kamera sumiang na besing ni matak na bide singa sao ti ubili sao ti na newspaper do sa ni tuku ni do na do ba se ro na kasni buli ro sa le bo idili tu na pali ni principal men sa sangat ko na poli ni kasni buli ngona tuku dina non da bunwa enda tara boli bula do ngule da bi metara non ra tuku na nasina bunwai do tar na korni buli do ngule da bi metara non ra tuku na kasni buli angay non tataka tuku ningo na sasanga me tara mo totolo na be tiku meron do la ko na nonda na tawda ko ni bi Tailevu satu na bi bole barle merle di ruma ko mi na la ko sa may tumba meron do may boy tabi tigir sa na bi kurnu buli no da bi korkor kami sa kanikuan na lain dolo talaga wango na kuribul sa may na tigo na turang na bati may burutu rosa tal chunga na kuribuli sa bawaraw tayo sa chunga may netasiri mana lain dolo sa kanabi na singo may ngo sana nung sa chunga may nanggayin dolo baka na madam may muri ya sa daka sa chunga ni matentunong unong na tarang kasni waling kasni buli Watakan cukup na taka mo matentu sa wala sa ngani kasni buli na wala sa na nasi na bunwai wala sa na taka mo matentu dola ko sa may meron may bingara na tunda ko ni be korlelo sa sakat na no cukup ya sa tara sa na buli sa ngani tawani sa namo mausara lew na tuku la susaron bat saka chuna manduli ba siya na social media membaleta na iduru ni buli kina be kae ado o mimbi na karusa kutur ni September ndo sa na tuku ni bi wala mataki o mo musiji kamuni mo ko ni mo mo na tuku la ustakin baleta na roni na bokata na bi kabina ka sa bokata tu men matentu membaleta na kena bokata de taki nanon dambula mo mimbi nakamaya do na karusa ko to September non sa sini may buli so non do very money and be kurni buli sa kay sa tuwil ko le weekend na be pati ni politiki mandare da mo matua na kanda do mbiuta merlo man sa tugin na leni bunu wici mo mimbi na luvenda mo de mo wonde de kamuni na matentungo sa suma ni duru ni buli kasana sanga ni nabe so takana tubu ngo me wakana tugu lo staki sa rongo bagitiko o ngandra no ko bilu bina tikum ni nalu ni korodo tota o izaka e boto ana no ni zunga na saka chukuna korbulungo na do tota district school o mo musitika ni tum me ko ni yala ngai ko ni buli na no o tabuli de no lumenda ndon me tegu to manda me vale amata tabina sa chuga ena nomni lunga na non rabuli ni boru takana beka vina kambali tira mero ni budi ni no matama tabina ka kebiti ena be singin mataka kemni sana kang kanto kay talanga biya dola na bali man raibo do tata na business sa buki kan ni bukale na ni koro ena bunongo Handura ka no kuwana matcha chuna kana main dol na boli manrengo. Endine ni waro taka chuna matentu awal saul ka ba undol nandol na. Yana vingara vingo nandol muni wa vina taksakina. Kani sanga na linu bunwa. Na sa waliw. Na bisnis sang wani manray sing ni sang wala ngani wa bi nakaka na membiwa ndalin tebel ya buke talanga. Na itu bagi boy labo ena lomani tiku o nu takani be ka sama boy drin dai ena buki na lumenda mera reda na be ka wina kani wondurin business kena nomni dabu kalo na tumtum membaleta na non tiku wina na lumenda
and the basic in Matak. Nanomuni matua na lini bunua, ame rabutukanakin nanomuni sasanga. Ka sa vanra indo na bunla ibo na lomuni bunua. Kau sana tu bugarau meu na leustal mai, kamay reda na bi kamina ka sa rabutukana, and bunua boturangungo. Sa kira sa chiku mena panja tenga pagala na babalangi o pertanya na nungu bosa chiku sa na do bole tuk. I'm pleased to be here with all of you today to hand over the new teachers' quarters for the Cautata District School and to officially commission the nearby Cautata Bakery. Thank you for the warm welcome to your school this morning and for the traditional welcome accorded to me, the Honorable Minister, the District Commissioner, and all the government representatives that are here with me. I wish to thank the School Management Committee for their guidance over the years and for their role in shaping today's students into tomorrow's leaders, a vision that is shared by myself and by my government. And with each passing year, the number of lives that have been impacted by your work continues to expand. Since the Cautata District School inception in 1960, it has now grown to enroll 174 students. It was during my visit last year when I first learned of the need for new teachers' quarters and made a special personal commitment to filling this gap for the benefit of your school, your students, and your committees and your communities. Funded through my office small grant scheme, it brings me great joy to be here today to deliver on this promise. Ladies and gentlemen, my government's commitment to education is of course no secret. The revolution that schooling in Fiji has undergone during my time as Prime Minister has been my proudest achievement. I find nothing more fulfilling than seeing the real human impact of government investment, and nowhere is that investment clearer than with our students. And the Cautata District School has been alongside us on every step of the journey of growth. In 2015, Fiji's very first childhood education library was launched here. And just this year, new furniture was provided and a kindergarten ablution block with a play center was built. Each of these investments have shown my government's continued commitment to the education of our children and its invaluable role in our broader development as a nation. While these projects may seem small to some, I see the very large impact that they have on our communities and our people. Facilities like these new quarters are so important because they allow our teachers to focus wholly on teaching and our students to focus wholly on learning. That's why I'm working so hard to ensure that all Fijian students at every level, wherever they reside, are provided with learning environments and are conducive to their success both inside the classroom and later in life. But all of this work to construct schools to a higher standard and cover tuition fees of our students would mean nothing without the children who fill Fijian classrooms. That's why I was very disappointed to see false rumors being spread on social media about school fees, and even more disappointed to hear of these rumors affecting turnout to schools on 23rd September. I urge you to stop listening to empty threats and unfounded lies, especially when it can undermine the progress we work so hard to achieve. I assure you, my friends, the free education grant has been an historic success for Fiji, and it is going nowhere. Ladies and gentlemen, I thank the people of the Cautata, Voreqe and Votoa for taking ownership of the Cautata District School and for recognizing the important role it plays in our communities. I urge parents to extend that commitment beyond the classroom. Learning starts from home. Devoting your time and energy towards the education of your children should be a top priority. By supporting your children,
you are not only helping shape their lives, but helping shape the next generation of Fijian greatness. The improvements of Cautata go beyond your school. I also have the pleasure of course, commissioning the Cautata Bakery today, a business that is already uplifting the quality of life in the community. Well, my government put forward nearly $84,000 to make this project a reality. It was really a community effort. Contributions of time and money were put in by your families and neighbors. Recognizing this would be an investment that not only filled your stomach, but fuel the local economy. I hope that this will serve as an inspiration for the children of your school in how to put your best foot forward, offering lessons in life and business. And it gives me great pleasure to know that with both of today's official openings, the home and the bakery, the future of your community has just got a bit brighter. I look forward to returning to in the future to see your continued growth.